ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри ҷанбастӣ барномаи иттилоотӣ навид аст мустақиман манзури шумо. Дар студия Малоҳат Назаршозода ва сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998-2007 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, моҳҳои апрел-майи соли 2025 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбонӣкунандаи сарайёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд. моҳҳои апрел-майи соли 2025 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбонӣкунандаи сарайёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияҳои даъватии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариятҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ва рафъи даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияҳои даъватии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шуданд, табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 19 феврали соли 2025. имрӯз дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаҳои сафирони навтаини як қатор кишварҳои хориҷиро қабул намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафирони нав комёбӣ хоста ба сарварони давлатҳои онҳо салому паёми гарм ирсол карданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 19 феврал дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътимодномаҳои сафирони навтаини як қатор кишварҳои хориҷиро қабул намуданд. зимни маросим ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Арманистон Гевандиян Армен Вачикович, Босния ва Герцеговина Нияз Чардаклия, Малайзия Илҳам Тоа бин Ильяс, подшоҳии Испания Луис Франсиско Мартинес Монтес, давлати Исроил Гидеон Лустик,
جمهوری اسلوونیا خانم الینکا سوخادولنیک، جمهوری چخیا لیوبامیر فریبورد و جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا جمال باقر عبدالله اعتمادنامه‌های خود را با پیام درود از رهبران کشورهایشان تقدیم کردند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی سفیران نو را به مناسبت آغاز فعالیت دیپلماتیشان در این مسند مسئول در جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. تأکید گردید که تاجیکستان با تکیه به کنسپسیای سیاست خارجی خود بهره رشد و تحکیم همه‌جانبه مناسبت‌های دوستی و همکاری سودمند با کشورهای منطقه‌های گوناگون عالم کوشش‌های پیوسته به خرج می‌دهد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اید به رشد و تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه سودمند تاجیکستان با جمهوری ارمنستان، بوسنیا و هرزگوین، مالزیا، پادشاهی اسپانیا، دولت اسرائیل، جمهوری اسلوونیا، جمهوری چخیا و جمهوری فدراتیوی دموکراتی اتیوپیا اندیشه‌رانی نمودند. به سفیران نوتعیین مراجعت کرده سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند. باعث خوشحالی است که دولت‌های شما امروز در صف دوستان و شریکان واقعی تاجیکستان قرار دارند و ما به توسعه رابطه‌های حسنه با آنها اهمیت روزافزون می‌دهیم. گفته شد که تاجیکستان در مجموع به دورنمای مناسبت‌های بین دولتی خود با کشورهای سفیرانشان نوتعیین گردیده نظر نیک داشته، تحکیم و پیشبرد میوه‌های آنها را مهم ارزیابی می‌کند. توسعه همدیگر فهمی، همراهی و دستگیری یکدیگر و همکاری ثمرناک میان کشورها را پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از وظیفه‌های عمده مشترک دولت‌ها معنی داد نمودند. سرور دولت ابراز داشتند که جانب تاجیکستان آماده است از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجوده و وسیله و ابزارهای دو جانبه و بسیار جانبه به طور مؤثر کار بگیرد. در خاتمه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به سفیران نو کامیابی خواسته به سروران دولت‌های آنها سلام و پیام گرم ارسال نمودند. موضوع دیگر، ارتش ملی سپری با اعتماد ملت و آسودگی دولت به حساب می رود. در یک مدت کوتاه تاریخی جزو تامهای ارتش به نیروی قدرتمند نظامی محافظ صلح و ثبات و فضای آرام و آسوده تاجیکستان تبدیل یافته، حالا به وطن و خلق خود صادقانه خدمت می نمایند. با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 32مین سالگرد تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان با اشتراک زنان و بانوان ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق تحت عنوان زنان سپری با اعتماد وطن همایش سیاسی برگزار گردید. با برگزاری یک چهاربینی تنتنوی کارمندان کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 32مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را تسجیل نمودند. ضمن برگزاری تدبیر مذکور نخست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری برآمد نموده حاضرین را به مناسبت سالگرد تأسیس یابی ارتش ملی تهنیت گفت. ذکر شد که امروز مردم شرفمند تاجیکستان سالگرد تأسیس ارتش ملی را که در این دوره به یک نیروی توانا و نهاد پرقدرت تبدیل یافته است جشن میگیرند. زیرا تاریخ گواه است که صرف نظر از آن مشکلی‌های جای داشته قوه‌های مسلح جمهوری در سالهای دشوار مقاومت با راه پرپیچ‌وتاب تعیین نموده تجربه انداخته به یکی از قوه‌های کسبی منطقه تبدیل یافت و امروز تاجیکستان از کشورهایی است که با فرزندان دلیر و غیور وطندار و وطنپرور خود بهر حفظ خاک مقدس خود استادگاری کرده میتواند. زیرا جوانان با ننگ و ناموس رادمردان شجاع وطن پشتیبان مرز و بوم اجدادی‌اند. همچنین ضمن برآمد خود بنفشه فیض‌الدین زاده رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قید نمود که آسودگی ما مادران در صلح و ثبات کشور آبادی و آسودگی وطن است که امروز تحت رهبری سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرزندان با اور و ناموس و قوی اراده مادر تاجیک آن را تامین نموده حفظ خاک مقدس وطن را وظیفه جانی خود می‌شمارند. با سربلندی میتوان گفت که بانوان شجاع متین اراده تاجیک نیز رسالت صلح‌پروری، آزادی‌خواهی، وطنداری و وطنپرستی را برابر مردان بر دوش گرفته در اعمار دولتداری، حفظ استقلالیت بی‌نظیر، تامین ثبات و آسودگی کشور و مردم نقش کلیدی خود را دارا هستند. تاکید گردید که امروز در هیئت شخصی خدمتچیان حربی و خدمتچیان غیر نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتن 1162 نفر زنان و بانوان خود شهادت غمخوری‌ها و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت بوده زنان و بانوان با سربلندی به خلق و وطن خدمت نموده ایستادند.
من از آن میفخرم که همچون زن همچون مادر طی 29 سال می شود که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت می کنم. امروز باعث افتخار است که با دستگیری های بی‌واسطه سرور دولتمان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، زنان و بانوان در همه ساحه‌های گوناگون جمعیت کار و فعالیت می کنند. امروز ما از آن بانوان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از آن افتخار میکنیم که با دستگیری و غمخواری های بی‌پایان سرور دولتمان در قطار مردان ناموس وطنداری را بر دوش خود گرفته کار و فعالیت میکنیم. با تاکید نطقان زن و خدمت نظامی، زن و سلاح، زن و لباس حربی، اینها مفهوم‌هایی هستند از هم دور، اما نوبسته از این حالو در صف قواهای مسلح جمهوری شماره زیادی زنان پهلو به پهلو برابر مردان ادای وظیفه نموده در تحکیم صلح و امنی و محافظت مرز وطن و امنیت جامعه سهم سزاوار می‌گذارند. همینطور در قسمت جنبسته چهارمینی یک قطار افسر زنان متین برای خدمت‌های شایان از جانب کمیته کار با زنان و اویله با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. خدمت در صف قواهای مسلح و حفظ وطن برای هر یک جوان مکتبی بزرگ حیات، جسارت و مردانگی و دلیری و شجاعت به حساب می رود. امروز اکثر جوانان مملکت به طور اختیاری با درک مسئولیت فرزندی و وطندوستی برای اجرای وظیفه های کنستیتوسیونی و جوانمردی به خدمت حربی حاضر می شوند. این روند گواه بهتر شدن وضع مادی تکنیکی در قسم واحدهای نظامی کشور نیز می باشد. با مقصد شناسایی با شرایط های فراهم شده در قسم های حربی گروه مادران شهر خوجند به عیادت سربازان رفتند. با مناسبت 32مین سالگرد روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت شهر خوجند، مادران و زنان فعال شهر خوجند به بتالیون چهارم قسم حربی 6592 رفته سربازان را عیادت نمودند و از حال و احوال، سطح خدمت و شرایط زیست سربازان وطن خبر گرفتند. گروه مادران برای افسران طعام‌های ملی آماده کردند تا سربازان برابر تناول کردن طعام نعمت دستان مادر را احساس نمایند. بخشیده به روز ارتش ملی و قسم نظامی دست جمعانه فعال زنهای شهر آمدیم، مادران همین اسکر بچه ها آمدیم تا که بخشیده به همین روز ایدارشان یک چاره‌بینی گذارانیم و همچون مادرها شد استاده یک دیگی خوراک ملی خودمان اوگرو انداختیم. بعد از این من آش پلاو تیار کردیم و امروز خواستیم که به همین اسکرها یک عید باشد برای اسکرها، حقیقتا با آنها در خانه بودن خود را احساس کنند و همین با دستان مادری که ما با آنها طعام‌های ملی پختیم همین را حس کنند گفته آمدیم. در حقیقت خیلی که معلوم گردید امروز تمام شرایط امکانیت ها برای سربازان خیلی در درجه بلند فراهم آورده شده است و البته امروز ما باید شکرگزار از آن باشیم که زیر آسمانی صاف و بی‌غبار امروز سربازان وطن خدمت حربی خدمت وطن نموده ایستادند و برای آنها چاره‌بینی خیلی فرهنگی در سطح بلند برگزار گردید که برای باز هم بلند برداشتن حس وطن دوستی و میهن پرستی آنها مساعدت خواهد کرد. در چاره‌بینی قید شد که امنیت دولت، ترتیبات جمعیتی، تامین استقلال دولتی، حفظ مرز و بوم کشور و آسایشتگی مردم یکی از وظیفه‌های اولین درجه و رکن‌های مهمترین دولتداری میباشد. صلح و آرامی مملکت، تمام پیشرفت جامعه و تحکیم اقتدار اقتصادی و اجتماعی دولت به سطح تامین امنیت و ترتیبات وابسته است. هیچ دولت بی تاریخ، بی فرهنگ و بی ارتش ملی ارزی وجود داشته نمیتواند. ارتش ملی کشور ما با زحمت و تلاش‌های پیشوای معظم ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تکیهگاه اساسی و سپر با اعتماد دولت تبدیل یافته است. افسران حمایتگری وطن میباشند و زندگی شایسته و آسوده خرد و بزرگ کشور به متانت و صداقت آنها وابسته است. خدمت در جزء تام‌های قسم‌های نظامی مکتب جسارت و مردانگی برای هر سرباز است. این روزها خدمت در صف قوای مسلح روز از روز خوبتر و بهتر است و
به جوانان توصیه میدیم که بعد از ختم مکتب میانه بعد از ختم دانشگاه ها میتوانند به صف قوای مسلح آماده خدمت کرده باشند. سپاسگزاری و ارزشگزاری خود را به سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما خدمتچیان حربی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان اوی شرایط ها را در بتالین و قسم های حربی فراهم آوردند. ҳамчунин дар ин чорабинӣ мусобиқаи шоҳмод ки қаблан байни афсарони қаторӣ баргузор гашта буд ҷамъбаст гардида ғолибон бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда шуданд. ин чорабинӣ бо рӯҳии баланди ташкилӣ ба хотири дӯстии ҷавонони шарафманду далер баргузор гашта як лаҳзаи фаромӯшнопазир дар дили сарбозони шуҷоъ нақш баст. дар мамлакат омодагиҳо ба маъракаи муҳими сиёсии интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ идома доранд. ҳамзамон номзадҳо бо интихобкунандагон мулоқот доир намуда барномаҳои пеш аз интихоботии худро муаррифӣ мекунанд. аз ҷумла дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух вохӯрии номзадон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Хорух рақами 41 бо интихобкунандагон доир гардид. вохӯрии номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Хорух рақами 41 гиёҳзода азиз аз ҳизби халқи демократии тоҷикистон, одилбекзода хурмо шодибек номзади худпешбар, бадавлатов маҳмурод бадавлатович аз ҳизби аграрии тоҷикистон бо интихобкунандагон сокинони маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух доир гардид. бояд гуфт ки то ба имрӯз чунин вохӯрии номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Хорух 41 дар ноҳияи Мурғоб, ноҳияи Рошқалъа, қисмате аз деҳоти ноҳияи Шуғнон баргузор гардида буд ва кунун сокинони маркази вилоят бо барномаҳои пеш аз интихоботии номзадон шиносоӣ пайдо намуданд. дар баромадҳои худ номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама ба ягонагии мардум, пос доштани арзишҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба дастовардҳои беназири даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон, таъмини сулҳу суботи ҷомеа ва дар ҳамдастиву ҳаммаромӣ рушд бахшидани ҷодаҳои ҷомеаи ватан такя намуданд. гуфта шуд ки танҳо дар суботи фазои тинҷ, оромии хатти марз ва ҳаммаромиву якдилии мардум метавон ҳама гуна барномаро дар амал татбиқ намуд. барномаҳои пеш аз интихоботии номзадон рушди соҳаҳои мухталифи ҷомеаро дар бар гирифта, ҳар як номзад ба вакилӣ бобати тақвияти созандагӣ, ободонӣ, хизмати софдилонаи содиқона ба ватан, рақобатпазир намудани истеҳсолоти ватанӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушд бахшидани саноаткунонӣ ибрози андеша намуда, нақшаҳои фаъолияти худро дар сурати интихоб шуданашон ҳамчун вакил мавриди баён қарор доданд. номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Хорух 41 ва шахсони боэътимоди онҳо ки номзадонро ҳамроҳӣ намуданд дар баромадҳояшон онро баён доштанд ки барномаҳои пеш аз интихоботии онҳо бо ҳадафҳои калидии давлату ҳукумат тавҳам буда, таъкиду супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои онон ҳамчун раҳнамо ва ҳидоятбахш мебошад. ҳар яки ин номзадон бобати вазъияти имрӯзаи ҷаҳон ва дар ин марҳила нигоҳ доштани волоияти манфиатҳои миллӣ нисбат ба ҳама гуна манфиатҳои сиёсиву шахсӣ таъкид намуданд. ба сокинони маркази вилоят шаҳри Хорух муроҷиат карда иброз доштанд ки тибқи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон дар интихоб озод ҳастанд ва чун истиқоматкунандагони ҷомеаи демокративу дунявӣ озодона метавонанд ба тарафдории номзади арзандаи худ овоз диҳанд. муҳим он аст ки дар ин маъракаи сиёсӣ фаъолона иштирок намоянд, зеро ҳар як овоз метавонад ҳалкунанда бошад. дар охир аз ҷониби сокинони шаҳри Хорух барои номзадон ибрози сипос баён гардид ва гуфта шуд ки хорухиён бо камоли эҳтиром ба ояндаи дурахшони ватан ва пешрафти минтақа ҳатман дар интихоботи дар пеш истода фаъолона иштирок дошта ба ҷонибдории номзади арзанда овоз хоҳанд дод.
баргузории интихобот маърифат, фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандонро такмил дода, маданияти сиёсӣ ҳуқуқи аҳолиро баланд мебардорад. дар ноҳияи Фархор низ вохӯриҳои пеш аз интихоботии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон идома доранд. тибқи нақшаи ҳавзаи интихоботии якмандатаи Фархор рақами 34, интихобкунандагон бо барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо шинос мегарданд. дар доираи корҳои пеш аз интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ тибқи нақша чорабиниҳои вохӯрии номзадҳо бо интихобкунандагон дар ноҳияи Фархор вохӯриҳо бо интихобкунандагон идома доранд. ин вохӯриҳо дар сатҳи баланди омодагиҳо доир гардида интихобкунандагон бо барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо шинос мегарданд. дар ҳавзаи интихоботии якмандатаи Фархор рақами 34, дар участкаи интихоботии рақами 3 ки дар мактаби рақами 2 шаҳраки Фархор воқеъ мебошад, вохӯрии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Фархор рақами 34, номзад аз ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон Хайриддинзода Азизбек бо интихобкунандагон доир гардид. дар ин чорабинӣ барномаи пеш аз интихоботии номзад ба саҳми интихобкунандагон расонида шуда, номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайриддинзода Азизбек ба саволҳои интихобкунандагон ҷавоб гардониданд. бояд қайд намуд ки дар ҳавзаи интихоботии якмандатаи Фархор рақами 34 аз ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон, ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, ҳизби Коммунисти Тоҷикистон ва ҳизби Аграрии Тоҷикистон номзадҳо пешбарӣ гардиданд ва 2 нафар номзад ба тариқи худпешбар ба қайд гирифта шуданд. ҳамаи номзадҳо тибқи нақшаи муайян гардида бо интихобкунандагон вохӯриҳо гузаронида истода, барномаи пеш аз интихоботии худро ба саҳми интихобкунандагонашон расонида истоданд. дар ҷанбасти ин вохӯриҳо номзадҳо аз ҳамаи интихобкунандагон даъват ба амал оварданд ки рӯзи 2 март ҳамаи интихобкунандагон бо иштироки фаъолона ба участкаҳои интихоботии маҳалли худ омада ба ҷонибдории номзади арзанда овоз диҳанд. имрӯз ҳамчунин бо ташаббуси комиссияи ҳавзавии интихоботии якмандатаи Шоҳмансур рақами 3 оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ташвиқоти пеш аз интихоботии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар вохӯрии мазкур Умеда Саид ва муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино Нигина Шариф ва номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Исмоили Сомонӣ рақами 2, Садриддин Шамсуддинзода номзад ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 39, Таманно Мирзоева номзад ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 39, Фаруғат Қурбонова номзад ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Сино аз ҳавзаи интихоботии рақами 12 ва Сабоҳат Абдуллоева номзад ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Сино аз ҳавзаи интихоботии рақами 13 ва шахсони боэътимоди онҳо иштирок намуданд. дар вохӯрии мазкур масъулин оид ба интихоботи даъвати нави Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллӣ, вакилони халқ ва зарурияти баргузории вохӯриҳои номзадҳо бо интихобкунандагон суханронӣ намуданд. дар идома номзадҳо аз ҷониби шахсони боэътимоди онҳо ба интихобкунандагон муаррифӣ гардида, оид ба мақсад ва ҳадафҳои дар барномаҳои пеш аз интихоботии онҳо дарҷ гардида, аз ҷониби худи номзадҳо маълумоти муфассал дода шуд. зимнан баҳри боз ҳам бештар маълумотнок гардидани интихобкунандагон аз раванди фаъолияти номзадҳои пешбарӣ гардида ва бештар муаррифӣ гардидани ҳадафҳои барномавии онҳо, ҳамчун номзад ба вакилӣ, барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо ба интихобкунандагон тақсим карда шуд. ширкатдорон дар идома оид ба дастовардҳои давлати ҳукумат ва пуштибонӣ аз сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрози назар намуданд. ҳамзамон ҷиҳати иштироки фаъолона дар маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ ки рӯзи 2 марти соли 2025 баргузор мегардад, даъват ба амал оварда шуд.
در مملکت حرکت جمهوریوی نیهالشینانی ادامه دارد. با مقصد عملی سازی هدفهای کبودیزارکنی، کارمندان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن سلسله معرکه‌های نیهالشینانی را راه‌اندازی نموده تا امروز در دایره این تشبث هزارها بیخ نیهال شنیدند. نوروز وزیرزاده وابسته به این موضوع تفصیلات بیشتر دارد. برای شنونیدن و سالم پرورش کردن یک نیهال انقریب 1 سال ضرور است که آن استوار و پایبرجا کمال یابد. مسئله گذراندن نیهال از یک منطقه به منطقه دیگر مسئولیت دیگر است. یعنی برای این چند عمل اجرا می‌گردد که نیهال پروریده ما سالم و استوار گردد. تجربه نشان می‌دهد که نیهال در حال رشد می‌یابد که هینی شنونیدن آن تمام معیارها و قاعده‌های آگروتکنیکی قطعاً رعایت کرده شوند. در صورت اجرا نگردیدن عادی‌ترین طلبات پرورش همه آن عکس العمل خواهد شد. یعنی از نیهال اثر باقی نخواهد ماند. مسلم است که درختان همیشه سبز و آرایشی را بیشک ما از گرمخانه‌ها دسترس می‌نماییم. در این صورت مصلحت متخصص را به نوبت گرفتن امر ضروری است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن در دایره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 دوامی چندست شیار درخت من سرسبزی کشورم را روی دست گرفته در دایره آن شنونیدن بیش از 1400 نیهال را در نقشه دارد که تا امروز الکی اکثرا در منطقه قلپیسته ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شنونیده شد. تدبیر مذکور با اشتراک به مصلحت حضوری متخصصان ساحه عملی گردیده نیهالان در حال معتدل قرار دارند. وقتی که درخت رو ما از خود همون نیهال خانه ها میگیریم پیش از همین روزی که مثال گرفتیم ما باید همین روز همین ما بشینونیم. از جایی که نیهال خانه که تو منطقه شینوده شده میارن باید در پلیونک‌های مخصوص پوشانده شده باشه و با کم همون خاک گیرد ریشه پوره گرفته شود و چیق مقداری که گرفتیم باید همین روز شینونده شود. چقوری شینونده شوی آنها ما باید 50 با 50 چقریش بکنیم. میدونید که من هم تل تپه‌های ما همش سفید خاک هستن با نسبتا گمسناکیشون کمتر است. باید همون 30 سانتی متر قبط بالای خاک علاوه مونده شود. وقتی که ما درخت رو میشینونیم همون خاکی که ما اول گرفته بودیم باید یکم به بیخ ریشه پرتوفته شود. در حالتی مثال بودن من همون نوری‌های مینرالی از قبول نیترامافوس که باید به هر یک درختی که جوان هستند از 100 تا 150 200 گرم باید همون نیترامافوس که انداخته شود. در حالتی نبودن این چیزها میتونیم که مثال از پاروی پوسیده من همون حیوانات که یک بیل از پاروی پوسیده و 3 یا که 2 بیل خاکی همین مقرری را همراه میکنیم در بیخ ریشه میریزیم. دادن آب مثال من از وقتی که چقریا را که ما کندیم نگاه کردیم زیاده از 40-50 سانتی متر نمی طبیعی هست موجود است. لیکن در آینده مثال در فصل گرما همین نمی که هست مثال بخار می شود. وقتی شینوندن وقتی که ما نیم همون را تگ خاک میکنیم باید حتما 1 سطل آب داده شود. باز روپوش میکنیم از بالای اون مثال باز 1 سطل دیگر از 5 تا 10 لیتر آب برای هر یک درخت دادن در کار است که در دوره نشء و نما مثال در دوره من همون آمدن فصل بهار و تابستان از همون نمی ذخیروی که ما داده بودیم از همون استفاده برد برای ریشه دوانی برای مثال مطابق شویش چون که ما نشوندیم تا مطابق شدنش این اقلا 1 سال در کار است که مطابق شود. قابل به ذکر است که در معرکه نیهالشینانی بیش از 100 نفر کارمندان این نهاد اشتراک نموده در سرسبزی مملکت سهم خود را گذاشتند. برای هماهنگی این هدف کارمندان مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان که یکی از ساختارهای مهم در سمت صاحب کسب نمودن طبقه کلانسال کشور به حساب می‌رود پیشگام بودند. از مرحله‌های اول دوره نیهالشینانی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی پیشدستی نشان داده قطعه در اختیار داشته خود را با درختان همیشه سبز و سایه افکن کبودیزار نمودند. در اساس برنامه دولتی کبودیزارکنی برای تا دوره 2040 ما نقشه چورابینی از جانب وزارت مهنت ساختارهای آن از جمله مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالان تا این دوره زیاده از 700 بیخ نیهال‌ها شنونده شد که این یک حسن و زیب و زینت دیگر می‌دهد. ساختارهای وزارت مهنت از آن جمله کارمندان مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان زیاده از 300 بیخ نیهال دیگر برای سرسبز گرداندن همین باغ شنونده شده است. مردم با یک ساختارها با یک روحیه بلند در این چهاربینی اشتراک ورزیده استادند. هر یک فرد کشور باید که کوشش به خرج دهد که برای سرسبز کردن هر یک گوشه همین دیار سهم ارزنده خود را گذارد.
бояд таъкид дошт ки ин дар таҷриба бори аввал нест ки вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо зерсохторҳои худ дар чунин иқдомҳои сабзкорӣ самгузоранд. қаблан низ ин ниҳод дар маъракаҳои калони кабудизоркунии пойтахти мамлакат иштироки фаъолона намуда бо шиёри ободии ватан саодати мост саҳми худро барои ба шаҳри сабз табдил додани душанбе гузоштаанд. дар давраи соҳиби истиқлолии кишвар масъалаҳои таъсиси ҷойҳои навикорӣ, истеҳсоли маҳсулоти ватанию воридоти васкунанда ва дар умум таъмини зиндагии шоистаи мардум тавассути саноати кунонӣ бо суръат дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ аҳамияти махсус пайдо кардааст. дар ин замина имрӯзҳо роҳбарият ва соҳибкорони шаҳру навоҳии вилояти Хатлон бо ҷалби сармоягузорону шарикони рушд ба фаъолсозии корхонаҳои нави саноатӣ ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ талош намуда истоданд. гузориши ҳамкоронамон аз фаъолияти корхонаҳои саноатии шаҳри Левакан омода шудааст. дар марҳилаи нави рушди иқтисодиёти миллӣ дар сиёсати давлат таваҷҷӯҳи асосӣ ба тақвияти истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёри саноатӣ бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ва истифодаи васеъи захираҳои меҳнатӣ равона гардида истодааст. азбаски шаҳри Левакан шаҳри саноатист, дар он корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ фаъолият менамоянд ки ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ бо секторҳои хусусӣ дар соли 2024 ба 475 миллиону 179,6 сомонӣ баробар буда, нисбат ба соли 2023 39 миллиону 623,7 сомонӣ зиёд мебошад. айни замон дар шаҳри Левакан 32 корхонаҳои саноатии хурду бузург фаъолият дорад. аз ҷумла хиштбарорӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои сангу шағал ва ҳамзамон зимни сафари пешвои муаззами миллат ки ба шаҳри Левакан доштанд, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки инноватсионӣ сохта ба истифода дода шуд ки дар он истеҳсоли маҳсулотҳои гуногун аз ҷумла рангҳои барои сохтмон, шишаҳо барои сохтмонҳо, дасттушакҳои корӣ ва ғайра истеҳсол карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди паймонаи зарин ин шаборӯз фаъолияти пурсамар дошта ба истеҳсоли хишти пухта машғул аст. дар ин корхона солона имкони истеҳсоли беш аз 1,5 миллион дона хишт мавҷуд аст ки ҳаҷми истеҳсолот дар як моҳ ба 117 000 дона хишт баробар карда мешавад. айни замон дар корхонаи мазкур беш аз 35 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин буда ба таври шабонарӯзӣ кору фаъолият карда истоданд. маҳсулоти истеҳсолшуда ба ширкатҳои сохтмонӣ ва аҳолии ҳудуди минтақаи бохтари вилояти Хатлон ва берун аз он равона мегардад ки дар таъмин намудани бозорҳои дохилии кишвар заминаи устувор мегузорад. муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Леваканд. ҳамасола селу обхезӣ ва офатҳои дигари табиӣ ба хоҷагии халқи мамлакат хисороти зиёд ворид месозад. ба хотири пешгирӣ аз чунин ҳолатҳои зиёновар дар соҳили сою дарёҳо пайваста корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронида мешавад. дар ҷамоати деҳоти сари чашмаи ноҳияи Шамзин Шоҳин ки мавзеи осебпазир ба шумор меравад, бо ҷалби техника ва ташкили ҳашарҳои дастҷамона корҳои соҳилбандӣ идома доранд. бо мақсади амалӣ намудани барномаи давлатии соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва иҷроиши саривақтии амри раиси вилояти Хатлон дар бораи ташкил ва гузаронидани машқҳои ғайринақшавӣ бо ҷалби қувва ва воситаҳои низоми ягонаи давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ дар як қатор ҷамоату деҳоти ноҳияи баландкӯҳи Шамсдини Шоҳин корҳои дастаҷамонаи соҳилмустаҳкамкунӣ бо маром идома доранд. ҷамоати деҳоти сари
سریچشمه ناحیه شمسدین شوهین یکی از موضع‌های آسیب‌پذیر در ناحیه به شمار می‌رود و همساله در نتیجه باران‌های پی در پی سیل مجرای سوی سریچشمه بلند گردیده و خانه‌های استقامتی ساکنان دهه‌ها و زمین‌های کورم خسارات می‌رساند. به خاطر پیشگیری از سیل و آبخیزی و حفظ مال و اموال، انشاءات و زمین‌های کورم با جلب تکنیک‌های ساحوی و حشرهای دسته‌جمعانه ساکنان در فصل زمستان و اول بهار کارهای سویل مستحکم‌کنی گذرانیده می‌شود. باید قید نمود که مشق‌های مذکور دوام یک هفته طبق نقشه تهیه نموده شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی در ناحیه شمسدین شاهین با جلب قوه و واسطه‌های نظام یگانه دولتی ناحیه گذرانیده شده. همزمان ساکنان نیز در کارهای ساحل‌بندی اشتراک فعالانه داشتند. در حدود جماعت دیوت سرچشمه ناحیه که یکی از جماعت‌های آسیب‌پذیر ناحیه به حساب می‌رود، گزاراندن مشق‌های غیر نقشه‌ای با جلب قوه و واسطه‌های نظام یگانه دولتی ناحیه باید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، همزمان جلب اهالی محل طریق اشاری دسته‌جمعی مشق‌های مذکور گزارانده شده ایستادند و باید قید نمود که با استفاده از موادهای در اساس فرمایش کمیسیون دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان با حالت فوق‌العاده که و ناحیه جدا کرده شده بودند، امروز در حدود دهه‌های پیست‌مزار، آدین‌آبایی و گلستان جماعت مذکور چوب‌بینی مذکور در شکل گذراندن کارهای ساحل‌بندی، ساختن دیوارهای آهن و بتونی و ضد سیلی ساخته شده. کارها در این سمت تا 2 روز است که با مردم رفته ایستادند و چوب‌بینی‌ها در مرحله سوم نیز گذرانده می‌شوند. همین طریق چورابینی‌های مذکور در دهه گلستان جماعت دیوتی سریچشمه جریان گرفته با جلب تکنیک و مکانیزم‌های ضروری و کارگران و اهالی دهه‌های بالاذکر طریق حشر راه‌اندازی کرده شد. در هفته گذرانیدن مشق مذکور با اشتراک بیش از 70 نفر ساکنان دهاتی بالاذکر، ماشین‌های بورکش و دیگر تکنیک‌های ضروری، کارهای کشانیدن سنگ و شغل و با استفاده از مواد سمنتی به دهه‌ها جدا گردیده، موضع‌های زیر خطر قرار داشته پورا با ساختن دیوارهای آهن و بتونی محافظتی ضد سیلی مستحکم کرده شدند. برای گذراندن کارهای ساحل مستحکم کنی در دهه‌های آدین‌آبایی و پیست‌مزار نیز مقدار ضروری سیمتور، سودشواری و تکنیک‌ها جلب کرده شده. در دهه‌های جماعت دیوتی سریچشمه که در ساحل سوی جایگیر شدند، کارهای تازه کردن سوی و سیمتور بندی گذرانیده شد. همزمان چند قبل ساکنان این دهه‌ها علاقه در حشرها خیلی فعالانه اشتراک نموده توانستند که قسمتی زیادی موضع‌های آسیب‌پذیر را سیمتوربندی نمایند. بنابر اطلاع سردار شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی در ناحیه شمسدین شاهین قدامت ظریفов برای بی‌ضرر پشت سر نمودن موسم سیل و آبخیزی که سال‌های اخیر با تغییر یافتن اقلیم زیاد شده ایستاده است، چنین کارهای دسته‌جمعانه در دیگر جماعت‌ها و موضع‌های آسیب‌پذیر ناحیه گذرانیده می‌شوند. در شهر کنیبودوم دوری اولی فستیوال جمهوریوی صدرنگی چکن برگزار شد. فستیوال مذکور از جمله تدبیرهای گرامی‌داشت ارزش‌های اصلی فرهنگی ارزیابی می‌گردد که به ترغیب و تشویق لباس ملی روانه گردیده است. در شهر کنیبودوم دوری شهری فستیوال جمهوریوی صد رنگی چکن دایر گردید. فستیوال بهر معرفی صنعت و هنری والای خلق تاجیک، لباس ملی، تربیت زیبایی پرستی، صفت تازه بخشیدن به استحصال متاعهای گوناگون ملی از قبیل چکن و چکندازی، سوزنیدوزی و گلدوزی، پاره‌دوزی، اطلس و ادرس بافی و ترغیب و تشویق لباس ملی روانه شده است. گفته شد که در جلسه 13 کمیته بین حکومتی آید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریکی نامیناسیون چکن هنری گلدوزی در جمهوری تاجیکستان از جانب این سازمان بر روی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما وارد شده است. مقصد اساسی برگزاری فستیوال بلند برداشتن احساس وطن دوستی و خویشتن شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی مردمی و معرفی صنعت و هنری والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به حساب می رود. فستیوال از نمایش لباس‌های قدیمه، کودکانه، روزمره، مراسمی، عیدانه، رسمی و نمایش نفهای سوزنیدوزی دایر گردید. ما با تشبث پیشوای معظم ملت
мо тоҷиконро махсусан мероси ниёгони мо ва либосҳои қадимаву миллии моро тамоми ҷаҳон мешиносаду медонад. зеро маҳз пешвои миллат, сарвари мамлакат, муаррифгари халқу миллати тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ гардидаам. мо занону бонувони тоҷик имрӯз ҷидду ҷаҳд бар он дорем то анъанаҳои миллӣ ва мероси ниёгони худро пос дошта баҳри вусъат бахшидани ҳунармандиву зардӯзӣ дӯхтани либосҳои миллии атласу адрас ва чакану гулдӯзӣ кӯшиш ба харҷ диҳем. маҳз бо муаррифӣ кардани корҳои тарроҳону дӯзандагони чирадаст ки ҳунарнамоӣ намуданд тавонистем шӯҳрати либосҳои миллӣ ва анъанаҳои ниёгонро дубора зинда гардонем. хеле фахр мекунам, аз он меболам ки имрӯз дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии 100 ранги чакан ғолиби озмон дар номинатсияи либосҳои идона гаштам. мо имрӯзҳо тарроҳон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои эҳё гардидани либосҳо ва оянда барои бегонапарастӣ накардан ва аз бо ҳамин либоси атласу адрас ва чакан ифтихор мекунем, ифтихормандем ва барои халқу ватани худ барои таъмин намудан бо либосҳои шинаму хушдӯхт ва босифат кӯшиш ба харҷ медиҳем. ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон сарфароз гардонида шуданд. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори бузургдошти яке аз асосгузорони мактаби рассомӣ дар тоҷикистон Эреми Бурцев намоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони воқеънигор ифтитоҳ ёфт. дар қисмати ифтитоҳии намоиш директори осорхонаи миллӣ Зафаршоҳ Иброҳимзода ва раиси иттифоқи рассомони Тоҷикистон Наргиз Ҳамидова роҷеъ ба ҳаёту фаъолияти адабию ҳунарии рассом суханронӣ намуданд. зикр шуд ки Еремей Бурцев хатмкардаи техникуми рассомии Тошкент буда соли 1930 ба Тоҷикистон омадааст. хизмати шоисаи ӯ дар он зоҳир мешавад ки солҳои 30-юми асри 20 аввалин донишҷӯёни омӯзишгоҳи рассомии Тоҷикистонро тарбия намуда ба мактаби санъати тасвирии тоҷик поягузорӣ намудааст. мусаввир аз ҷумлаи он нафарони эҷодкор аст ки дар нимаи дуюми солҳои 1930 дар аввалин намоишҳои рассомон офаридаҳои худро пешниҳоди тамошобинон гардонидааст. мавзӯи асосии асарҳои ӯ инъикоси ҳаёти иҷтимоии ҷомеа мебошад. рассом тавонистааст ки бо услуби воқеънигорӣ таърихи гузаштаи мо ва ҳамчунин бошад фарҳанги мо, тамаддуни мо ва ҳаёти ҳамарӯзаи тоҷикони моро дар асарҳои худ инъикос намояд. асарҳои рассом бошад яъне дар катон ва бо рангҳои равғанин офарида шудаанд. воқеънигор аз он сабаб номида шудааст ки ҳангоме ки мо асарҳои рассомро диданӣ менамоем дар ҳақиқат ҳам шоҳиди он мешавем ки воқеънигорона асарҳои рассом бо мавзӯъҳо ва мазмуну муҳтавои баландро инъикос менамоянд. омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов, пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқоти фарҳанг ва иттилоот аввалин тамошобинони ин намоиш буданд. дар чорабинии аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ беш аз 24 адад офаридаҳои рассом Еремей Бурцев ба маърази тамошо гузошта шудаанд. асарҳои ӯро дар толори намоишии осорхона бо номҳои дар мактаби кӯҳна, дар колхози нав, дастгиркунии Иброҳимбек, деҳаи қадим, дар замини бой, манзараи кӯҳӣ, сохтмони асосии канал, роҳ ба сӯи Варзоб, симои писарбача, идораи колхоз ва ғайра метавон дид. намоиши воқеънигор дар осорхонаи миллӣ то 15 марти соли равон идома меёбад. аз 11 то 15 феврали соли ҷорӣ дар ҷумҳурии исломии Эрон чемпионати Осиё оид ба кикбоксинг баргузор гардид. дар ин мусобиқа ду варзишгари навраси тоҷик медалҳои тиллоро ба ватан оварданд. истиқболи варзишгарон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо шукӯҳ сурат гирифт. аз 11 то 15 феврали соли ҷорӣ дар ҷумҳурии исломии Эрон чемпионати Осиё оид ба кикбоксинг баргузор гардид ки Тоҷикистонро ду варзишгари наврас Абубакр ва Исмоил намояндагӣ карданд.
дар чемпионат зиёда аз 300 варзишгар аз 12 давлати ҷаҳон иштирок намуданд ва абубакру исмоил тавонистанд медали тиллои ин мусобиқаро ба ватан биёранд. тоҷикистон 2 нафар ба чемпионати осиё рафтаем ки дар он ҷо чемпионат оид ба кикбоксинг баргузор гардид. дар ҷумҳурии исломии Эрон ки мо 2 нафар иштирок кардем ва бо мағлуб намудани ҳарифҳо аз чанд давлат сазовор ҷои аввал гаштем. ман 3 ҳариф доштам ки дуташ аз Афғонистон ва якташ аз ҷумҳурии исломии Эрон буд ва онро дар финал мағлуб гардондам. ёдовар мешавем ки дар ин чемпионати осиё оид ба кикбоксинг абубакр дар вазни 72 килограмм ва исмоил дар вазни 64 килограмм қуввозмоӣ карда маҳорати худро нишон доданд. ман бо мағлуб кардани ҳарифи аввалам аз давлати Афғонистон ва дуюмаш аз давлати исломии Эрон ва сеюм ки дар финал онро бо нокаут техникӣ мағлуб кардам аз давлати Ироқ буд. дар омода намудани ин варзишгарон ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ саҳми мураббиён хеле зиёд аст ва маҳз дастгириву тамринҳои пайваста буд ки абубакр ва исмоил дар ин мусобиқаи осиёӣ иштирок карданд ва парчами моро баланд бардоштанд. мураббиён бошанд аз ин дастоварди навбатии шогирдонашон ифтихор мекунанд. вақте ки бачаҳои мо сафар карданд мо гумон кардем ки дар байни наврасон баромад мекунанд, вале чунин нашуд. онҳо байни калонсолон баромад карданд. ба ин нигоҳ накарда наврасони мо тонистанд байни калонсолон ҷойҳои аввалро ишғол кунанд. варзиш боиси дурӣ ҷустан аз омилҳои номатлуб мегардад. ин аст ки имрӯзҳо наврасону ҷавонон дар риштаҳои гуногуни варзиш тамрин карда вақти хешро самаранок истифода мебаранд ва дар мусобиқаҳои осиёӣ ва ҷаҳонӣ ширкат варзида бо ишғол намудани ҷойҳои ифтихорӣ обрӯи кишвари хешро дар сатҳи байналмилалӣ баланд мебардоранд. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои соат ки мустақиман манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуштаманно дорем. хайр.